Bor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kadorbar jong kasinong lapangap kabalalong haka step arupsan tarik Ïaïong arjar punrio kala aipor ya ka sorkar Meghalaya hadu ka laipo tarik Ïaïong arjar punrio ban bekrad ya ki Pulit Assam ki basyong ketem bian ha ulum pentor ubadang Hapoh uput usam jong kadorbar sinong lapangap Henry lem kumta kadorbar sinong kalarai ban tur Paidbah sya Secretariat. Hau kerua balapha da kadurki sekilar pathai kubor uwahe sinong kala pangam uba Diamond Milingdo ulaong baka dorbar kala dawa ya ka Giant Hills Autonomous District Council bad ya ka sorkar Meghalaya bakin ya penbed ya ki jinge ba ki nongrap ka sinong lapangam kila sa khanglar ha ki Pulit Assam bad ha ki pat karbi ban led se ki jakarap hanrai lamkamta ki Paidbah kala pangam kimban si ban led IT no ya ki pata khando sya ka District Council. Kadorbar kala dawa ya ka sorkar Meghalaya baka deban pendam no yo GPS line bala draw da ka sorkar Assam kadba Paidbah ya ka jepen bed yo uput usam hapedeng ka sorkar Meghalaya bat ka sorkar Assam. Rep yung yo ina kapo sekapo diwa chap pentuti diwa chap kita ki Pulis Assam ki bachong hete lu pentor pada joy po la ki pat karbi neida bom yo kinong rep yung ulai li rep kita ki thau penman ye kini kadorbar diwa penbor la ye ka sorkar pat kamcho la ye ka district council wo syaw pha ki chim ye kini ki jing terwa yung kam kadorbar snong bawle khnang wa kam ki nong chong chnong yo li rep suk rep san kemat jing dawa ko nong kong ye ka district council la ye ka government wato penbat ki Hapoh kalai phau tarik ikini kijing yung ikam kinong chong chong lapangam lada ke district council ko pa ye khandau ka siap lana ka government ka yung i bomji ki punpa yuput ya ka kamrep yung ikam kinong chong chong thau ikam kinong chong chong happy yumi Paidbah wala libu ye ki kot kisla kam ki pata lana ki land holding jaga district council iba mentori i bokso ye ki pata lana ki land holding lada ka government lana ka district council mai ki kalat ye ilanam yo ulali rep suk rep san kwar wan ke jing dawa wa ka government yang ke Meghalaya he joipor to udep ki upen bai Hapoh ke lai phau tarik wa be no ye kita ki sipai Assam ki chong bi an ho to lum penthor wa man kam hok kanong kanti yang ikam ki nong chong chnong he wa i ki nong chong chnong em ki kot kisla lane ka dulir wa penyoi wa katai ka thau to ka hok lana kanong kanti yung ikam kinong chong chnong kat bom pudep upen bai yu pud usam de wa ban kia ye ki sorkar penarliang wa pen karya chwa ye kitai ki Pulit ko chong te rum penthor cha ki chnong karbi ke wa em marjan ke walaiwan nagaliang yung ikam ka dorbar chnong lapangam hagani ka step penbor ye ka sorkar wala da ka sorkar mani bayai wa snew bha kala upendo pendam yau GPS line mam wa yo ikat ka maman kan ni ke kulmam iwa da kadaw lana da prut ute ulan hagini gisngi ke kan ni ta ina galang dorbar snong pat ye ke government wa pendok pendam cisn don yo te border line lana GPS line wa da mak da Assam lana wa da mak da Karbi Anglong kat wom pudep upen bayu pud usam sew ba pendam cisn don yo te GPS line wa em kita ki lum penthor tai walaiwan ke jing dawa nagaliang yung ikam ke dorbar snong ya ka government wala da ka government umchim go ye ka sinjam wawle ini hagalai phau tarik dam paman ye ka dorbar snong wow yalai percha chadu secretariat heching yung kinong chong snong yung i madhalor ini le kawasan ke jing dawa yung ina ka dorbar snong ini po chua ye ki peniap yo tel mi talang tegini to kijing dawa ki ba i ke dorbar snong chimi ya ka rai ko wa khaddo onai gasni de wa ban khia ye ko sorkar sne ba chim khia i kini kijing yung ikam ke snong khnang ma yo lai ikam ki nong chong snong bun kam lane hagino ki banta khnang yo man hi ile ki nong chong snong ki lai lut wo yo lai le repliki cha ki thau ki man ka hok ke nong kanti yung ikam ki nong chong snong ko blai chu We have ensured
that no construction will be allowed. And hence, even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. Lakot ikasnong nongi kwayo sngo bahan ikasnong the lakot kalayat dikila pen sngo hinasnong iki mat jongki ki if they keep apprehensions jongki ruki don hi convey bet yaki ka stand jong tourism department manginam don ka construction te kumalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kade ki ka ban penmi ya ki kam ki jam jong ki breu jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala ban wan kane kawai ka project bi ki don mentang ne pb ru kayat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pet yang to kanungut ki bay yo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement that no structure is going to be allowed in the island. Kanu ka commercial unit ka bawan hang ni hakajalla kadon kata kendon ka 90% of non-managerial posts kan let shaki locals, 50% managerial posts ru kan let shaki local. Other than that, kashulang tang kata let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other categories. Namarba ka ka bapi amnot ngiru hangni shuaban take up yung project day ban thu bakla habang warra yaki investment habang warra yaki bakum kini project net yang nga opi ka bakaduk jing mantoy kanlong yangi ki kon samna. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much.